Uma lilanga bekungathiwa liyatibonga, belingatibonga ngekuthi lende umsebenzi wekukhanyisa. Uma busuku bekungathiwa buyatibonga, bebungatibonga ngekwenta umsebenzi wekwenta kube mnyama. Wena nami liBhayibheli lisitshela ukuthi sadalelwa imisebenzi lemihle. Kusho ukuthi thine uma ngabe kukhona lesingatibonga ngako, lilanga ngelanga, kuthi sende imisebenzi lemihle. Asibongi nje ukuthi lilanga liphumile lashona siyaphila, kepha kumele masilibuka lilanga sibone imisebenzi bese siyabonga ukuthi sende lesadalelwa kona, ngoba sadalwa sasinziselwa kwenda imisebenzi lemihle. Nasi ngwasakavuka uhle, ngicela ukukuhlephelela encwadzini yaJona sahluko 1 solo siyachubeka. Ake simbuke lo verse 9 na 12. Wabaphendula wathi ngingumHebheru, ngikhonda simakathe. Ababuhlungwana lamagama. NgingumHebheru, ngikhonda simakathe uNkulunkulu welizulu lowadala umhlaba nelwandle. Bese ulalela ke verse 12. Jona wabaphendula wathi, ngithatheni ningijikijele elwandle, sitawube sesiyabinza lesivunguvungu, ngobe vele ngiyati ukuthi ngimi lona lonidonsele lomkhokha wesivunguvungu. Awu mprofeti mcotshwa mzalwane, kungenteka kube nguwe lobanga tinkinga, kungenteka kube nguwe lobanga tivunguvungu, kungenteka in an organization, emsebentini, kungenteka emangweni, kungenteka ebandleni, kube nguwe imbangela yetivunguvungu, imbangela yemisindvo. Kwangathi uNkulunkulu angangisida njengaloku ngithandaza nawe akuside, kungabi nemisindvo lebangwe nguwe. Ake sesiboneke lo mprofeti lo sikhulumile safunza kuthi ulele labanye bayathandaza. Ake ngikwende kuvakale kabanyana, bekungathandazi bazalwane la, bekuthandaze emahedeni, umzalwane alele. Yemzalwane, angiyati na indzaba nawe nje ake sewicabange. Uyati le misebenzi yebumnyama yentiwe ebusuku. Lala basebenta tinto tebumnyama bahamba ebusuku ebumnyameni etikhatsini letinengi bayoconsulta, bahamba silele. Bona basuke bayawuthandaza kubonkulunkulu babo bebumnyama labaphasi. Tsine labakholwako siyalala. Angisho ukuthi nathi asivuke sihlale ngoba nabo bayahamba ebusuku, kepha ngicela kusho kuyenteka ungumzalwane ubete inhlitiyo yekuthandaza, naku lekubele kuthi kukuvuselele emthandazweni. Lala bangakholwa bayavusetela emathemba abo ngesikhathi wena ungathandazi. Lala bangakholwa bayatihamba tindzawo tabo bayothandaza kubonkulunkulu labangasibo bonkulunkulu. Kwangathi noma ulala uphumula, kepha ungaba nenhlitiyo yekuthi angeke ngehlulwe bantfu labathandaza kubonkulunkulu labangaphili. Angigcineke indzaba yaJona yenze. Jona wakhetha kufa kunekuphendvuka. Uthi ngilahleni elwandle. Esikhundleni sekuthi aphendvuka abheke kuNkulunkulu, uthi ngcono ngife kunekulalela uNkulunkulu. Angikwadi kuphi isihlobo sami, kwangathi bewungede wakhetha sephetho lesinje, kepha ukhethe ukuthi Nkosi ngicolele macala ami, ngibuyela kuwe ngilungise lokungakangihambeli kahle,
ngibe lethulusi lakho emisebentini lemihle la ungithumele khona. Amen.